Kako bi se sačuvala uspomena na lik i delo Mihajla Ćupovića i da bi se nove generacije upoznale sa značajem i veličinom ovog antologijskog pesnika, u njegovu čast svake godine organizuju se književni susreti. Na Ćupovim danima gostovali su zavičajni pesnici Jagoda Jeremić, Mirjana Ranković-Luković, Ljiljana Andrić i Zoran Bogdanović, koji su rado sa publikom podelili svoje uspomene na Mihajla Ćupovića, na njegovo neprocenjivo delo i značaj za sam Zlatibor. Skoro sam pročitala jedan citat Miroslava Antića koji kaže: ja sam pisao pesme da biste vi lakše disali. Mislim da je to upravo Mihajlo Ćupović uradio za naš kraj, za ovaj ovde zavičaj i drago mi je što nekako spadam u red zavičajnih pesnika koji se sećaju Mihajla Ćupovića svake godine. Mihajlo je bio velikan među nama i ja se nadam da će ga dugo ta književna scena u Srbiji pamtiti. Pesnikinja Mirjana Ranković-Luković imala je priliku i da kao novinar lokalne televizije sa Ćupovićem sarađuje dugi niz godina. U novom broju lista Užička nedelja priredila je članak gde je prenela impresije koje je imala u susretima sa ovim velikim pesnikom, koji je svojom toplinom i neposrednošću plenio ljude, zbog čega su se osjećali privilegovani što ga poznaju. Mihajlo Ćupović je bio jedna divna, topla duša, uvek spreman za šalu i uvek spreman i ozbiljan za saradnju. S njima smo radili za televiziju Čajetina i humorističke kratke priče. Jedna od tih je bila i Gnevnik, gde smo baš sarađivali on i ja, i naravno tu su i njegovi stari prijatelji s kojima je radio Erski karavan humora, jer kad pomenete Ćupo, svi su bili spremni da priskoče u pomoć da bi što bolje izneli ono što je on imao da kaže. O životu i radu, kao i o saradnji sa Mihajlom Ćupovićem, govorile su direktorka Čajetinske biblioteke Snežana Đenić i Mirjana Crnčević ispred biblioteke Specijalne bolnice Čigota. Na samog pesnika ipak su najbolje vratila sećanja njegovi stihovi. Da ga breza na vetru ispisa i sa zvezdom u septembru pade, a da li ga narcis misli od mirisa, Zlatibore, ko ti ne dade. Uspomenu na Ćupovića čuva i Udruženje književnika Srbije, koje svake godine u oktobru dodeljuje nagradu koja nosi njegovo ime. Ova nagrada se dodeljuje za ukupan doprinos književnosti za decu.